Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Hadian baka office u EEPHE Jawai Division Ktieh ka water analysis report kabapan bala bon palat ka Ktieh ka kabla shimentes na Khlieh banna ka jakap lang kabah Mupiah ka Ktieh ka wa mentudu kalabo da ka jing ujor au deputy commissioner ka was jantia ugarat LSN Dikes man pendong da ka joint inspection Ktieh ki jaka Kumta ha khasan terik UDC ulapan long ke joint inspection hapdeng u EEPHE Jawai Division EE Water Resources Jawai bat ki dekat ka Ktieh ka wa mentudu kumjo ye wahe shnong ka khumusiang utitas baman malet pe jurep ye katiga jaka pelang ha Mupiah ha ka jing ne jurep la syam ba ka kralang Ktieh Khlieh ka dam Mupiah bat ka jing ti syap ha ki benta ka wa mentudu kadang ai peteng sa haduk menta meneh Nakaliang kaseng Ktieh ka wa mentudu hadian baklai I ka jindap kendau ka wa mentudu kapen pa bakadap ka jing songkya bat ka kerpat jer ya UDC bon sngobha bat syamkya manwa dikilat kilenti man penbha ya ketiga benta jang ka wa mentudu kena manlat na jing terkhong ha ka por telang Kaseng Ktieh ka wa mentudu ka kerpat ru ya ki bor sinchar district kumjo ka JHADC man petri hok ya ka hukum juga NGT kata man khang ya ki jing ti syam Tek kendo buat pemding harut kawa mentudu. Ngalak yiga suruh kaman tak oleh lega JCB positif dalam ini tiga ni sudah ni tu. Oh ketai golek nah. Lesai Biar kita ukit terdam macam itu mendapat teror. Kalau kita koran kami nak kalau kami nak koran kita hendak begini. Sengamu nagaliang district administration dapat kayo sar mukim atau ADM one naga joint inspection. Ini lek kajing sengamu ya ka association ko ya ka wa mentudu. Kaya na liang yang di darbar senang, orang senang yang kemusniang. Ada emlang mapde ujo man Emo Fishing Association senjuk idar bar senong panigi kam penroy kam inglang salang dap epide jasangu epi lagi media print ugi electronic media wada wan lang vision ne ka joint inspection te da yo iwa kam ong kawa mentudu to ka source yang ka Jawai water supply scheme wa ado ka ni bam di ngosor Jawai dan na kawa mentudu Ini joint inspection ka team yang gato pay siltation kamu sa ADM it is part of a natural phenomena man ladam any construction ladam any build up any construction building road any siltation takes place by natural phenomena because of rain drainage catch water the kit siltation however man it aggravated with the road construction chana footpath chana yung chana semi with the urbanization temudo mi klem chana yung mana chana yung vi mana chana yung man construct dang ti mana ti dam loose soil mana slab it will flow to the catchment kate to ka natural phenomena henry yo I ni ka jing thmu yung I jing lai ni lengba ka authority yung deputy commissioner wato wa Kad we will check gini giwaman unnatural siltation. Kamu da yo ka road construction wa daman going on ka ni. Tas yango ikatel alang bayong di sen Ktieh wa mentnu wa district administration da dep penchegi da dep batai gi contractor PWD wa mta uti gina tidiang no uti na timun no stidiang. Yo toj ka chakawa mentnu. Dan nagatel da chimkhiagi te da ongyo contractor the contractor le hawai lai ngale da yo de kmat wa he has employed dumpers dumpers wa da employ ki yu ti ya ka tu ka earth wa remove ki yu li dam chawi like ku to chawa mantudu kate to ka jingyo to la da wa yu pangkhain na kaliang wa ki association yang ko yang wa mantudu ki mangi action with the le wa da yo ki angan ki sa ko wi wan yo iwa kaniga stone sandstone quarry kata ka jing ti mo ti chiam ko man upstream yung ka intake yung
te de yo I direct la da slap kat ni teman warok kati ka jing ti uhap te yo bi hoi portlang por lior bon wa phun em bai wa phun nga kham tam gini ki first rain bon wa phun nga ngi man complain ki wa jungut ko em ki wi ar ki si phone ki tanga ten em wa jo sagi wa nga wrong number wato nga ngaw nong pung khoi to nong pun tingit te jo e number ye ki ni ki stone quarry ye ki ni ki okay surok number de yong ki ong ki ni to ki nong pun tingit te ngaw nong pung khoi taman yo ya kre lang kanang wa yu ye yu pun khoi ya kawam tu te sngaw sok lan lo ADM de ya rai I think they will invoke the NGT resolution taman ukhang no ti no kamong de kanala nei tai ka he ukhang lai ki tai ki nong ti mo ti chiam ta ni klem pep open duna ko ya ka sil jing to yang ka sil station yang ka wa mtu te snyaw sok len na yung ma pede dong da approach ke MP te la da yarab MP chna gi sam check dam kanila wo yarab ko aga kanika dissertation te na yung ila portlang lini man da khian ko te hakatu ka whatever cell accumulated hakatu ka kamu ang impounding dam yung ihete hawa te kat waye wala ibor from repair fund te remove ang baya ka cell na katu ka dam te kini to gijing nagaliang yung department te nagaliang yung ila da instruct ki staff yung ila man to treat the water properly man nicely man put the chemicals atau ado kat ni last summer de yo ika turbidity de poi 82 85 kam te ka turbidity yang kawa metru then rega permissible limit of drinking water one ado 5 NTU niyo kilometric turbidity unit man kam ka measurement kami ka degree celsius kan te ka measurement of turbidity te de poi ka wa am te ki 80 85 te henry treat te during the first rain yong nusnam kamu cisngi asngi ang stop wato wada man excess pisa to pili ni portlang le lada continue lada man pensange kita ga jingti so rock no cha so rock no cha road ti chiap te ho first rain sa to pi man slap jor teman ka de man go mi de trit sa te yol ti ga to dia kre lang waro man stakeholder kamtam waro kamtam binong song sunong yang wa mtu wadi ina ga wa mtu yu wanra e jing kho jing suba yang ka wa mtu Khlieh